Evo nas u još jednom videu. Model 501 spreman za isporuku. Model 501 je 5x2,40. Ovaj put je sa roletnama jer je tako klijent tražio. Kao što možete vidjeti, spreman za isporuke. Čekamo utovar. Ovo je unutrašnjost. Kao što možete da vidite, naši svi kontejneri dolaze ovako, znači sa instaliranom strujom, postavljenim prozorima. Sad roletne i ostalo, tu je sve dodatna oprema, što bi rekli. Linoleum koji se nalazi na podu nije uvijek ovakav, znači sve to zavisi od dezena koji kupimo i dobijemo u datom trenutku, jer je na tržištu nedostatak samog linoleuma, tako da ne možemo uvijek da garantujemo isti, ali u biti to je jedan naš model 501.